ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. истиқлолият барои мардуми кӯҳан бунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда, таҳти парчами он хурду бузурги мамлакат барои тақвияти пояҳои давлатдории навини худ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд. истиқлолият волотарин ва бо арзиштарин дастоварди миллати тоҷик дар давоми бештар аз 13 солаи охир мебошад. Тоҷикистон маҳз ба шарофати истиқлолият ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. муқаддасу бегазанд ва ҳамеша пойдору устувор нигоҳ доштани истиқлолият, ин дастоварди бузург ва неъмати беҳамтои миллӣ, вазифаи давлат ва рисолати ҷонии ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳ ва бо нангу номуси Тоҷикистон аст. 9 сентябр барои мардуми кӯҳанбунёд, фарҳангсолор ва шарафманди тоҷик санаи сарнавиштсози таърихӣ ва хушбахтиву сарбаландӣ мебошад, зеро дар ҳамин рӯзи соли 1991 халқи тоҷик соҳиби бузургтарин неъмат, нишонаи олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёрӣ истиқлоли давлатӣ гардид. сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барои мо тоҷикон чун арзишҳои бисёр азизу муқаддас аҳамияти калидӣ доранд ва ҳифзу таҳкими онҳо вазифаи ҷонию ҳар шаҳрванди бо нангу номуси Тоҷикистон буда, ноил гаштан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлол мебошад. истиқлол барои мо мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳилаи ибратомӯзӣ расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, қадами ҷиддии роҳ овардан ба нақшаҳои азими созандагӣ ва бунёдкориҳое гардид ки ҳадафҳои бузурги он ба тақдири наслҳои оянда вобаста мебошанд. истиқлол Тоҷикистонро ба ҷаҳон муаррифӣ намуд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мавқеи хоса пайдо намуда, ташаббусҳои ҷумҳурии мо ба хотири таъмини зиндагии шоистаи тамоми сокинони сайёра дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шуданд. мардуми тоҷик имкон пайдо намуд ки ватани худро соҳибӣ, давлатдории миллиро барпо, суннату арзишҳои миллиамонро эҳё, ормонҳои деринаи халқро амалӣ ва зиндагии озодонаи мардумамонро ба роҳ монад. истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик буда, бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои давлат ва миллати тоҷик саодатовару нишодовар гардидааст. бо иқдоми пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар як оилаи мамлакат китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тақдим гардид. ҳадафи ин тадбир омӯзиши таърихи пурғановати миллати тоҷик буда, дар асоси он ҳисси баланди худшиносии миллӣ тақвият меёбад. барои насли имрӯзаи кишвар сарчашмаи дарки худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандорӣ пеш аз ҳама фаъолият ва қаҳрамониҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки баҳри рушду инкишофи Тоҷикистон ва саодатмандии насли имрӯзу фардои ватан талош менамоянд маҳсуб мешавад. бинобар ин муттаҳид будан дар атрофи сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат, ҳимояи арзишҳову фарҳанги волои миллӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва таъмини суботу оромии ҷомеа вазифаи асосии ҳар шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар майдончаҳои нави футболи хурд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳадаф аз бунёди иншооти соҳаи варзиш, оммавигардонии бозии футбол ва ҷалби ҷавонону наврасон ба ин намуди варзиш маҳсуб мегардад. шарҳи бештар дар таҳияи Маҳмад Раҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло.
амалигардонии лоиҳаҳои ҷадиди сохтмонӣ бо тарҳ ва намои муосир дар шаҳри Бохтар роҳандозӣ гардида, дар ин замина бунёди биноҳои баландошона, марказҳои хизматрасонӣ ва толорҳои варзишиву майдончаҳои бозии кӯдакон аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳр як қатор корҳои ободонӣ ба сомон расонида шуда. ин раванд бо мароми тоза идома дорад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Бохтар 3 майдончаи нави футболи хурд сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. зимни ифтитоҳи иншооти мазкур масъулин ва аъзоёни Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд ки майдончаҳои варзишӣ тӯҳфаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҷавонони шаҳри Бохтар мебошад. майдонча бо таҷҳизоти муосири варзишӣ муҷаҳҳаз буда барои баргузории машғулиятҳои гуногун аз ҷумла бозии футбол ва дигар намудҳои машқҳои ҷисмонӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ин навгонӣ боиси қаноатмандии сокинони шаҳр гардида, ҷавонписарон ва наврасон онро ҳамчун як имконияти арзишманд баҳри рушди маҳорати варзишии худ арзёбӣ менамоянд. иншооти мазкур дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди инфрасохтори шаҳр бо усули муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд ёфтааст. ба истиқболи ҷашни фархундаи истиқлоли миллӣ дар шаҳри Бохтар тӯҳфаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба наврасону ҷавонони вилояти Хатлон майдончаи бозии футболи муосир ҳадия гардид ки воқеан ҳам ин ба хотири рушди футбол, оммавияти варзиш ва ҷалби мардум ба риштаи футбол бештар мегардад. ифтитоҳи ин майдончаҳои варзишӣ рӯҳбаландии наврасону ҷавонони моро ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва ҳамзамон ташаккули тарзи ҳаёти солим дуча намуда ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоем ки пайваста барои рушди футболи Хатлон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар ҳама маврид тимҳои вилоятро дастгирӣ менамоянд. бояд зикр намуд ки бо назардошти зебогии шаҳр сохтмончиён равшаннамоии ин майдончаи бозии кӯдаконро ба инобат гирифта ҳамзамон баҳри фароҳамгардии шароити муносиб ҳангоми шабонгоҳ ба истифодабарандагон бо усули ҷадид чароғон карда шудааст. бунёди чунин майдончаҳо дар гӯшаву канори вилояти Хатлон имкон медиҳад ки шумораи ҷавонони фаъол дар чорабиниҳои варзишӣ афзоиш ёфта, сатҳи иштироки онҳо дар мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва минтақавӣ боло равад. таъкид гардид ки дар баробари ҷавонон ҷалби ҳарчи бештари духтарони варзишгар ба машқу тамрин ба роҳ монда шавад, зеро иншооти мазкур на танҳо барои ташаккули тарзи ҳаёти солим, балки барои омодасозии чемпионатҳои вилояту мамлакат пешбинӣ шудааст. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, барои барномаи ахбор. сокинони шаҳри Ваҳдат 34-солагии истиқлоли давлатиро бо тадбирҳои созандагию ободонӣ истиқбол менамоянд. бо саҳми сокинони деҳаи қалъа аз масофаи 1 километр хатти об кашонида шуд. гузориш дар ин хусус. фазои орому осоишта ва 34 соли истиқлолияти давлатӣ имконият фароҳам овард ки шаҳри Ваҳдат ободу зебо гардида, сокинони ин диёри зебоманзар бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи рӯзгори хеш дар тадбирҳои ободониву созандагӣ саҳми бориз гузоранд. деҳаи қалъача дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ аз зумраи он деҳаҳои шаҳри Ваҳдат маҳсуб ёфта, сокинон ҳамарӯза ҷиҳати боз ҳам ободу зебо намудани диёри хеш дар тадбирҳои созандагию ободонӣ фаъолона иштирок менамоянд. яке аз чунин иқдомҳои бунёдкорона ки бо саҳми фаъолонаи деҳа роҳандозӣ гардида истодааст, таъмини сокинони деҳаи қалъача бо оби полезӣ ва оби нӯшокӣ мебошад.
گذشته از این اهل دهه از نارسایی آب نوشاکی و آب پالزی تنقیصی میکشیدند. از جانب فعالان و صاحبکاران با دستجمعی ساکنان از کانال راحتی به دهه قلعچه توسط قبورهای آبگذر آب آورده می شود. برای تأمین ساکنان دهه قلعچه که عین زمان 200 خواجگی سکونت دارد توسط تکنیکا و با سهمگذاری ساکنان تدبیرهای سازندگی امروزها با وسعت ادامه دارد. ابراز گردید که از مسافه 1000 متر به دهه آب آورده می شود. همکنون با به اتمام رسیدن کارهای بنیادی 200 خواجگی دهه قلعچه شهر وحدت با تامین و دسترسی با آب می توانند زمینهای نزد حولگیشان را پرثمر استفاده نمایند. تا به امروز توسط قبورها از چشمه های کوهدامن این موضع به دهه آب نوشاکی آورده شده بود که برای احتیاجات ساکنان بسنده نبود. با تحریزی چنین تدبیر آبادانی مشکلی نارسایی آب در دهه قلعچه جماعت دهات سیمیگنج شهر وحدت پورا برطرف می‌گردد. با دستگیری‌های حکومتی مملکت سالهای آخر در شهر و دهات اسفره جهت رشد سوهای معارف و فراهمسازی شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت این نسل نورس کارهای نظررس به انجام رسانیده می شود. در این روند در دایره آمادگی‌ها به سال نو خوانش تعمیر و نوسازی انشاءات سوهای معارف ادامه دارد. گزارش صابر ایوبی و صاحبان قربان. معرکه آمادگی به هر یک سال نوی خوانش برای معارفچیان ایامی تشویش و تردد هاست، زیرا جریان کار و فعالیت آینده مؤسسه‌های تعلیمی از فعالیت این دوره وابستگی زیست دارد. در جریان کارهای آمادگی به سال خوانشی نو در همه 85 مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات اسفره تعمیر جاری بنای و انشاءات اساساً به آخر رسانیده شده. راهبران مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی و دیگر مسئولین کوشش نموده ایستادند که سال نوی خوانش با آمادگی همه‌جانبه و روحیه‌ای بالیده آغاز نمایند. برای تعمیر مؤسسه‌های معارف از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بیش از 210,000 سامانی جدا کرده شده، همزمان به مبلغ 241,000 سامانی تجهیزات معاصر خریداری شده است. در این ردیف در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 6 برای تحصیل 1343 نفر خوانندگان کلی شرایط‌ها فراهم آورده شده است. همه صنفخانه‌ها، حجره‌های فنی، تالار مجلس‌ها و دالان و انشاءاتی یاری رسانی مکتب با دستگیری ریاست معارف و کمیته پدر و مادران از تعمیر خوش‌صفت برآورده شده، اتاق‌های درسی و فنی با لوازمات ضروری مجهز گردانیده شدند. 35 صنفخانه، 5 کابینت‌های فنی و آشخانه مکتبی تعمیر و ترمیم گردیده، همچنین در مساحت 1500 متر کوادراتی صحن مکتب منفرش کرده شدند. در مؤسسه تعلیمی ما زیاده از 1143 نفر خواننده در 35 صنفخانه و 5 حجره های فنی تحصیل می نمایند. امسال تعمیر خیلی با صفت برآمد. عین حال در مؤسسه تعمیر دوام یافته ایستاده است و ما نیت داریم که در مدت کوتاه مؤسسه را به پررگی از تعمیر با صفت برآورده به سال خوانش 2025-2026 مؤسسه را تیار نماییم. راهبریت و آموزگاران و کارمندان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 57 نیز کارهای تعمیری را به انجام رسانیده به مجهز گردانیدن صنفخانه‌ها مشغولند. تمام صنفخانه‌های تعلیمی، دهلیز و راهروها و دیگر انشاءاتی علاوگی مؤسسه از تعمیر و آرایش جاری برآورده شده، گرد و اطراف مکتب و دیگر بناهای تعلیمی رنگ و بار کرده شده، واسطه‌های خوانش به سال نو خوانش آماده گردیدند. در مؤسسه تعلیمی رقم 1 مرکزی شهر تصمیم گرفتند که سال نو تحصیلی 2025-2026 را با آمادگی همه طرفه استقبال گیرند. در مکتب تعمیری اساسی 56 صنفخانه، 2 مرکز انکشافی کودک، آشخانه، تالار ورزشی انجام یافته، کارهای آخرین در صحن مؤسسه تعلیمی ادامه دارند. برای آماده سازی مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 23 دهه وارخ به سال خوانشی نو در قطار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سابق
хатмкунандагони мактаб ба таври назаррас саҳмгузорӣ намуданд. боиси таъкид аст ки сокинони ин деҳаи дурдаст дар пайравӣ ба иқдому tashabbusҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдом гирифтанд ки таъмири куллии бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23-ро роҳандозӣ намуда мактабро бо мизу курсӣ ва дигар таҷҳизоту лавозимоти таълимӣ таъмин намоянд. то ба имрӯз корҳои таъмиру барқарорсозӣ ба харҷи беш аз 700 000 сомонӣ бо сифати баланд ба анҷом расонида шуданд. хаткунандагони ҳамин мактаби мазкур иқдом гирифтанд ки ҳамин мактабро аз таъмири пурра бароранд. дару тирезаҳо, фарш, синфхонаҳо ҳамаш пурра аз нав аз таъмири капиталӣ бароварда шуд истодааст. яке аз самтҳои калидӣ ва таъминкунандаи пешрафти ояндаи мамлакат соҳаи маориф буда тибқи дастурҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати мамлакат барои бунёди инфраструктураи замонавии таълиму тарбия ва мутобиқсозии раванди таълим ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот тамоми воситаю имкониятҳоро сафарбар кардааст, чунки соҳаи маориф ояндаи миллат ва давлатро тарбия мекунад. дар ноҳияи Ванҷ ҷамъоварии ҳосили сабзавот оғоз шуд. имсол кишоварзони ин ноҳияи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бояд аз майдони наздики 1500 гектар зироати гуногуни кишоварзиро ҷамъоварӣ ва ба бозор пешниҳод намоянд. Наврусои Азизулло аз ноҳияи Ванҷ гузориш омода кардааст. минбаъд лӯбиё дар ҳамин коргоҳ ки соли равон дар ноҳияи Ванҷ ифтитоҳ гардид мутобиқ ба талаботи бозорҳои байналмилалӣ бастубанд ва пешниҳод карда мешавад. фароҳамшавии шароит ҳавасмандии истеҳсолкунандагонро афзун намудааст. бо назардошти иқлими мувофиқ барои истеҳсоли лӯбиё имконияти захиракунии он барои 2 соли минбаъда ва самараи баланд доштан ҳамасола дар ноҳияи Ванҷ кишти ин зироати кишоварзӣ зиёд карда мешавад. имсол нисбат ба соли гузашта майдони кишти лӯбиё 12 гектар васеъ гардида ба 353 гектар баробар шудааст. бо назардошти нашъунамои хуб ва васеъ шудани майдони кишт имсол истеҳсоли лӯбиё дар ноҳияи Ванҷ зиёд хоҳад шуд. ин дар ҳолест ки соли гузашта дар ноҳияи Ванҷ 850 тонна лӯбиё истеҳсол шуда буд. хоҷагидорон меҳнати пайваста ва бо назардошти шароити дигаргуншавии иқлим ба роҳ мондани раванди кишту парваришро омили асосии таъмини фаровонҳосилии дилхоҳ зироат маънӣ дод мекунанд. ҳамидор мегирем, пиёз мегирем, сабзӣ мегирем, лӯбиё мегирем, лӯби бисёртар бишунем ва нимша барои хӯрдан мемонем, нимша барои мефурӯшем. то баҳора мо намехарем. бо то ҳосили ояндара мо ай дасти худман меҳнати кардаги худман мехарем. зиндаги мо ай рӯи ҳамин заминост. касе меҳнат мекунад роҳат меёбад. ай замино мо бисёр ҳосил мегирему фоида мебинем. заминои мо бисёр хуб астанд, барои ҳосил бисёр хуб астанд. ино санг надоранд. ҳамин замини ҳар кор кун, меҳнат кун, ҳосила бигир, бихар, ёша савдо кун, ҳама тарафа, ҳама шароити зиндагии мо ай дасти ҳаминост. заминост. соли 2024 нисбат ба соли 2022 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Ванҷ тақрибан 100 миллион сомонӣ зиёд шуда ба 297 миллион сомонӣ баробар шудааст. ин далели меҳнати пайваста ва муваффақияти меҳнаткашон дар баланд бардоштани самараноки замин дониста мешавад. натиҷаи фаъолияти якҷояи намояндагони илму истеҳсолот, омӯзиши нозикҳои кишту парвариш ва мукаммал шудани таҷрибаи хоҷагидорон ба афзоиши нишондодҳои истеҳсолӣ мусоидат мекунад. деҳқонон ба ҷамъоварии помидору бодиринг ана меваю сабзавот аллакай шурӯъ намуданд. асосан ҷамъоварии ҳосил аз моҳи сентябр ба пуррагӣ оғоз мегардад. тамоми намуди зироатҳоро ҷамъоварӣ намуда, як қисматро захира намуда барои зимистон, як қисмати дигарро барои ба фурӯш баровардан, қисмати дигарро барои тухмӣ намудан барои соли оянда захира менамоянд. имсол нисбат ба солҳои гузашта ҳосили зироат дар ноҳияи Ванҷ чӣ гуна аст? имсол дар ноҳияи Ванҷ ҳосили зироатҳои кишоварзӣ зиёд гардида, мо кишоварзон интизор раем ки ҳосили зиёд гардидаро ба бозор бароварда, нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзиро болон бароварда пешкаши сокинони ноҳия ва шаҳри Хоруғ мегардонем. имсол дар ноҳияи Ванҷ дар маҷмӯъ бояд аз майдони 1458 гектар зироати кишоварзӣ ҷамъоварӣ карда шавад. тавре аз ҳолати воқеӣ бармеояд нашъунамои растаниҳо хуб буда меҳнаткашон ҳосили баландро интизоранд. дар хоҷагиҳое ки ҳосили якум гирифта мешавад аллакай замин коркард ва кишти такрорӣ гузаронида шудааст. ин 25 апрел качкар шинондем
در مساحت 6 ساتیق کارچکا شنوندیم. انا کارچکا امروز کندیم، جمع‌آوری کردیم. انا با شهر خورق میبریم کارچکا را میفروشیم، جفت میکنیم، حاصل دیگه بادرینگ میشونیم. تا ماه سپتامبر اکتبر حاصل بادرینگ میگیریم، کارخانه داریم، میبریم سالیانیش محکم میکنیم. باغداری از سمت‌های دیگری ساحه کشاورزی در این ناحیه بلندکوی کشور به حساب می‌رود که میوه تر و خشک استحصال نموده کشاورزان ناحیه ونج شهرتی بلند دارد. نوروزی عزیزالله اسکندر سعید، صدرالدین ابراهیم، اخبار. رشد ساحه کشاورزی در تأمین امنیت عضوقواری و غذای خوش‌صفت نقش ارزنده دارد. با این خاطر سال جاری دهقانان ناحیه نورآباد در یک قطار منطقه‌های بلندکوه کشت کارتوشکا گذراندند که تا در آینده از این حساب مساحت و استحصال محصولات را افزایش دهند. گزارش نوبتی در این خصوص. کشاورزی یکی از ساحه‌های اساسی اقتصادیات و تامین کننده بازارهای جمهوری با محصولات خوش‌صفت به شمار رفته. در این جهت حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه‌های زیادی را عملی کرده ایستاده است تا استحصال محصولات وطنی باز هم افزوده هدف‌های امنیت عضوقواری و غذای خوش‌صفت برای مردم کشورمان تامین کرده شود. از جمله سال جاری باری اول در موضع‌های بلندکوه ناحیه نورآباد با مقصد رشد ساحه کشاورزی از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده، افزایش تخمی‌های خوش‌صفت کارتوشکا، جلب اهالی با جای‌های کاری دائمی در این زمینه، نائل شدن به استحصال محصولات خوش‌صفت برای تامین سبد استعمالی و بازارهای کشورمان نقشه‌های مکمل و آینده‌ساز عملی شده ایستاده است تا در آینده از این حساب به رشد ساحه تخم پروری برای افزایش مساحت کشت کارتوشکا زمینه با اعتماد گذاشته شود. زیرا در شرایط منطقه‌های بلندکوه برای به گردش کشاورزی فرا گرفتن زمین‌های بیکار خوابیده پیش از همه تخت و هموار کنی و کشادن ده‌ها کیلومتر کانال ضرور است تا زمین‌های کشاونده به قدر کافی آبیاری کرده شوند. این است که دهقانان از راه و اصول‌های معاصر استفاده می‌برند تا بدین وسیله در زمین‌های کشباب بلندکوه، کارتوشکا و دیگر نمود زراعت‌ها به اقلیم محل سازگار کش کرده شوند. امسال ما کشت کارتوشکا را در زمین‌های بلندکوه آغاز کردیم. زمین‌هایی که باری اول کش کرده می‌شوند 6 گکتار را تشکیل می‌دهد و حاصلی که ما حاضر در این زمین‌های بلندکوه دیده ایستاده‌ایم نسبت به زمین‌هایی که در پایانی‌ها کش کرده شده است، حاصلنوکی این کارتوشکا خیلی بلند میباشد. همین قطعه‌ها همچون قطعه‌های تجربوی و آبیاری آن طریق تکنولوژی نو گوییم با اصول آبمانی بارانی آب داده ایستاده‌ایم که ما همین آب را در با تروبه قطر 32 از مسافه 2.5 کیلومتر از بلندکوه آوردیم و آبیاری میکنیم. خصوصیت خوب این اصول آبیاری در آن است که آب با پرگی در زمین میماند. در روند تغییریابی اقلیم و طلبات اقتصادی بازرگانی اهل زحمت خواجگی‌ها را ضرور است که در همکاری با عالمان ساحه از پیشرفت علم و تکنیک برخوردار شده دوره به دوره به افزایش میدان کشت و استحصال محصولات کشاورزی نائل شوند تا بدین وسیله احتیاجات اهالی و تامین بازارهای کشورمان باز هم بهتر و خوبتر گردد. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. بینندگان گرامی، شما را در نشرهای بعدی با خبرهای تازه شناس میکنیم. سلامت باشید.